Ebyombeko aho muri Murambara ebyakingwa abw'enshonga y'obutashashura mushoro na munonga ba landlord bakosa seal okubikinga. Farmasi bakwata mukama w'ekizimbe n'uwali eshonga mwene eshongeza bakabe bazimalira na mukama w'ekizimbe bakatuleka tukakona business za kuzingiridde ati bazingirira balandlord baffe abasasula kati twebuuze tuddewo tukole tutya. Omushoro ogwatuma bakinga ebyombeko ebi City Council nago yayongera kugushoboreraho. Taxi oguno mushoro oguri kushashura ba landlord bakama b'ebyombeko no bashimira kushashura mushoro. So abanyambarira boena tubahanangiriza obutateganisibwa mushashura mushoro ogu obutateganisa abapangisa banyu nimwe bakama b'ebyombeko. Ba landlord abarukwenda konja kumanya abikwatiri n'umushoro ogwo okunuko babahabura. Mushoro ogu tugushashura okurugerera obuhango bw'ekyombeko oba aho kuba omuntu ari kuba yine room zitano kandi takubasa kushashura omushoro gukingana n'omuntu ayine ka room emu. So ekyo kurebera ntugambira abantu ngu wagiramu okuteganisibwa oba ekyo takingaje okikire offices za council. So tuza kuba ntukugambira gye kyenyine kyo shabirire kuba noshashura okuba okubarako kukahwa kare okubarako tukakukora kare byona twabikonkludinga. So ekyamaani hati noyizire kureba nishashura zengahi okurugero. Awa TV West ndise Nyomo Gideon aho Murembar.